ari kuri nive muthu ene a vho kona tshiṅwe na tshiṅwe fhedzi kha zwithu zwine na ḓivha zwori ni a zwikona lusani uri ni vhe makone, ni excele, ni vhe outstanding. Ni songo vha houḽa muthu ene a ri ana vhukoni a ṱonga ngauri tshi ḓo swika tshifhinga tshine na ḓo tama u shumisa vhukoni haṋu kana u sumbedzisa vhukoni haṋu zwa vha zwi si tsha konadzea. Havha ho no takuwa iṅwe new generation i tshi khou ita zwi no fhira zwine inwi no vha ni tshi zwikona hone ni sa ṱoḓi u seva vhaṅwe vhathu ni tshi ṱonga ni tshi kola. So if ni muimbi ni tshi kona u imba imbani, arali ni muambi ni tshi kona u amba unga nṋe ambani, ni mufunzi ni tshi kona u funza fhungo ḽa mudzimu funzani, arali ni tshi kona u shuma nga zwanḓa zwaṋu ni tshi khou shumela vhaṅwe vhathu for free, do that. If you have got something to give which is material, give. Ngauri tshi ḓo swika tshifhinga tshine na ḓo tama arali no vha no ṋea nga mbilu yaṋu yoṱhe fhedzi hetshiḽa opportunity tshavha tsho no fhira. And musi ni tshi ṋea, don't expect anything. Arali huna zwine zwa ḓo ḓa ngori ni no ṋea, then let it be, thank God for it. But musi zwi tshi ḓa kha u seva for free nga zwe na ṋewa, ni songo vhuya na sedza matungo na matungo. Hezwo zwithu zwi vha zwi tshi khou thusa na inwi muṋe. Ndi uri muḓifho wa service ine na vha ni tshi khou ifha vhaṅwe vhathu na satisfaction ine na ipfa musi ni tshi khou ṋea vhaṅwe vhathu vhukoni haṋu ndi khulwane nga maanḓa. If you haven't tried it before, zwi lingedzeni.